Salbag kayo akabalay kaw. No personal na gamit. Sa nyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa guys. Ikaw, nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Sige ma'am, makamukan iti anak kaw. Nagagayt ka na singpet dayta. Mirna iha, sapay kumata, maanusam ni Saira. Ta dagulit dayta nga apok. Maanusan kayo amin, ma'am. Agyaman akdo kasta. Ala, ma'am, patuluyak nga ruday. Sige. Ulita ka, makulit, wano dagulit dayta nga apok. Ayan nakadita apuyo nga aw-awiryo, ma'am. Mabitlag tapok kawak. Saira apok, umay ka man. Anay ko, hindi nung paranak matan. Anay, nagsakit ti imak, kung tinabad kam asaka. Anay ko. Hindi ka kami naglisi ka tumayan ti bas. San mo nga ang agawin iti kasta ni manang mo Amirna, wan? San ko manang data? Manang mo ata inaunang amsika. Loko da ito yung ubing. Ha? Diya kaya tita? Nagalas? Unay daytan, kaka. Mirna balasang ko, di mo sinsintiran ti angaw ni Saira, wan. Ha? Kastagayam ti angaw na? Unay mo daytan, kaka. Ada ka manen, Mang Toryo. Kay tultulod mo laeng kini may di kalman, nga mada ka manen. Umay ko kumustaan ti anak kaw, no okay matlaang ma'am. Okay na okay. O saan ka di, Mirna? Wan, ma'am. Okay na okay kayo mo't kanyak. Ni Saira, saan? Ha? Nasakit ka di tinako mo iti apok, Mirna. Saan mo't, ma'am? Adamanan saan anasaya at nginaramid na kanyak. Anya ka di manon tinaramid na? Impurwak na iti rupak ti tarakin niyo pusa. Nasaktan manon ti pusak. Angaw naladay jay iha. Amamatan ti apok. Rough joke ti aramid na. Unay daytan, kaka. Isa di mo gurguraan, wan. Taubing dayta. Ma'am, kasarita ka na yung bagti anak ko, tapno maanusan na ni Saira. Kan maanusan na ti si Babukala pamilya yaw. Awan, Mang Toryo, kasaritam, ta mangisaganak iti juice mo, kan isaganaan ka iti ham sandwich with egg, kan dumapay amakmakan. Nagsaya at kamutin, ma'am. Ora agyan dito yun, ti anak ko ay ginggat-ingana. Ha? Unay daytan, kaka? Nagsaya at ti amom, managpadagaws, Anya? managsanga ilay, asta at ti amo. Saan mo't ama nagsangaili ti apuna ni Saira? Managpapanaw dayjay. Unay daytan kaka. Amuyo tatang, kayat na apumanaw akon. Iso ang makapampanaw mutan. Saan anak? Ano sa mahon? Oray ta nasingpet ni Ma'am Kunay. Kandakkel ti sweldaw. Ate mo pa'y tay mangup opisina. Agasam ta sa bali ti sweldom nga agaw awer. Sa bali ti sweldom nga aglaba. Kan sa bali pa ti sweldom nga aglutaw. Kan sa bali pa ti sweldom nga agdalaws.
Sang ti 3,000. Sa 12,000 amin. San ka pa? Unangam paananawa mo ti apo na. Sukir da jeng ubing. Naasing pa'y naranggas. Ay, matambur ko ti buksit na. No saan latang agnaknakam tatang. Ay, unay daytan ka. Dito'y kulatan ngay gawgaw dayto'y nalabaak iti washing machine. Imbes nga imaek akas bilin ni Ma'am Connie, dito'y washing machine amin ang tapnumal pa sa dagos. Makabanlog man. Nang runa pa'y no dadadya sa iro nga ubing. Ay! Oh my God! Mirna, di kagbatbati. Plus, anay ko. Nagsakit ti bukot ko. Sinipat mo iti tsinelas. Luko ka at talaga, Sayra. Ay, sus! Sino yatan nakmutan iti sa nga tabo adano, makinaod mo dita timba? Nabasa akon. Aguray ka man, para manang kamat. Di nagmakamatan! Anay ko. Anay. Naitiklub akon. Makamatan ka lang. Ituloy ka kamatan mo, Bing. Isugol-sugol ka no makamatan ka. Maruam ka na. Anay ko. Nagsakit pa iti tumang ko. Anay patiklub. Just ke Asayra. Maibagay launay tinagan mo Asayra. So kataklaag iti letter O kat agbalinan Asayro. Ay, Sairo nga ubing. Kumusta mo ti panagtrabaho, Mirna iha? Narigat, ma'am? Marigatan ka? Kat no, di makina amin ngar aramatam ngagtrabaho. Narigat ngan anawaan ti Sairo ni Sayra? Ha? Kanayon amanar Sairo. Pasensya amon ti apok, kananusa mon. Kasta talaga day ta apok. Naangaw. Sangkay bagayo naangaw, ma'am. Naangaw talaga. Iso na laang. Taraf ti angaw na. Maruam kan tubot laang iha. Unay daytan kaka. Apok, saan mo ngo'y uyungan ni manang mo Amir na awan? Uyungan? Saan awan tuntiyayam no uyungam. Uray Kasano kalaangan? Wano kasano talaangan no pumanaw ni Yayam Amir na? Di pa'y katawan tunta aglaba, agluto, kan aginaw. Siya ka? Anya? Saan mo pa'y kabalang tagtrabaho ka dagita at trabaho, apok? Kabalak, Lola. Naglaka. Anya? Uri kita aglaba kiti washing machine. Ay, saan, apok? Di mo aramidan da ita. Aramidag, Lola? Bangad ka talaga. Awan ti sana maumakan ka. Unay daytan kaka. Nay, si kamot gayam Sairo. Sayra tinagan ko. Anay kumat. Dinanog mumutan ti tiyan ko. Sairo ka talaga Ay! Ipulong ka ni Lola. Tadinanog mo ti tiyan ko. Ingkan, darasam. Tumayab kan. Tapno mabibit ka makadanon itaan ni Lolam. Luko ka nga ubeng. Makauma. Mirna iha. Saan mo ko matututupan ti ubeng? Saan mo't, ma'am? Dinanog mo ka no ti tiyan na. Saan, ma'am? Dinanog na ka di. Saan ka di nga agin innangaw ta? Kat sikatiin mo na adimanog kanya. Nagpigsapay nga ro ti danog mo. Urayak la na angek. Ha? Unay daytan, kaka? Uray siya. Nagsakit mati dinanog mo tiyan ko. Ang angawon kalaeng mo. Di kalakot maangawon sa iro ay stay Sayra. Aginin nagaw kayo ba't gayam, apok. Nasaya at ti kasta. Sagpaminsan nga agin nangaw kayo. Nasakit ti angaw ti apuyo, ma'am. Diyak maibturan ti angaw na. Sayra, apok.
Saan mo unay alabsan ti makiangaw kinimanang mo Amirna? Ta masakitan. Nagkapsot to pa'y tidanog ko. Iso at tinagpig sa tidanog na. Uray ipadas ka. Ay, anay ko manan, anay. Ay, May kan kuni san kang agbatbate. Unay daytan kaka. imbag tayo may kayo tatang. Apay anak, anak ka di good news ngay padamag mo. Adda tatang. Ay, anya ngay day ta good news. Iyawid na kun, tanauma akon ditoy. Good news ko naman bad news mo ti padamag mo. Good news tatang. Good news para kanyak. Loko titarakin kong obing. Inaldaw apasakitan nak. Angaw naladay jay kas ko na ni Ma'am Kunay. Na angaw ngamin na dyan nga ubay. Si ka mamut ti bater na iti 2x2 tatang no di ka masaktan. Ay katsipawam ano batirin na ka. Takas lakay na agay ay ayam. Kasi jay taramida manakaw. Diyak nga rod masipaw isong agdiso iti bagek. Intun kon jay ulo na ti binater kon. Ay, daytat hindi mo aramidan anak. Tay darumda ka. Ang mga no mapatay mo no kasta ti aramidam kan kuana. O daytan ka. Saan ka diya masayangan ni Mirna itinagdakkel a sweldo na? Ingatok pa'y itaabulan. Nangag mo Mirna anak. Ay, manungay ma'am. Na yun akiti 3,000 tapno agbali na 15,000 ti sweldo na. Apaw, nakisaya atay. 15,000 ti sweldo mo anak. Oray pa'y 20,000. Diyak kayaton. Nauma akon iti angaw ni Sairo. Ha? Uday daytan kaka. Iha, 15,000 ti sweldom. Mga laakpay iti para laba ken para luto akadwam. Oray nalagaan ti trabaho, ma'am. Ta nagdagsen ti panagdandanog ken panangkabil ni Saira kanyak. Nagdadagsen dagiti malmalo na kanyak. Amumuten araf ti angaw na iha. Ay, saan akas di ti angaw? Tano angawak mo't iti kasi kagipulong. Ha? Ay, kwa iha. Ano sa muna? Uray, 5 taon laengen ti panagyan mo kada kami. Anya, 5 taon? Ay sus, ma'am. 5 bulan ket na ustela kon iti kinaranggas ti apom. Ay, ulay daytan ka. Iha, di ka kadimasyan kanya. Kwa ma'am, ibirukan kay laengen iti ad-adda makaanos. Ti makaanos kini Saira ti kahit ko asawen. Promise ma'am, bakit itid ko tapno makaanos? Unay ket ngaminan? Nagdakkel ti sweldo lola, 20,000, agaw awir laeng. Ay kakayat kun saan ka pa? Ngam, naangaw taw awirin niyo. Kayat kumanada, tapno agkat-katawak akanayon. No, saan kayong agik-ikis akanayon? Ha? Ay, naangaw? Ngam agikisak? Taraf ti angaw na lola. Bater-bater na kayo iti 2x2. Kailangan kanyak dayta nga angaw. Ta angaw mo't. Ha? Angawak mo't Baterak mo't. Iti uray lagi los. Ayun ay daytan kaka. Ma'am, iso ti kasukat ko. Ni Lola Keleb. Ha? Apay mo ta keleb timpanaganda ko na. Saan ngamin na makarikriko si ti Keleb, ma'am? In other words, awan ti pasensyana. Anya? O sige, ma'am. Lola Keleb, makamukay ngagsarita. Mabait lang iha. Apay no, duwa kayon, aswil duwak. Talagaan na uma akon, ma'am. Diyak ka ba ilang ti rough joke ni Sairo? Ay, este Saira. Di yung ngamin bautan, tapno agnakam. Awan bautan nakmet ano bautak. Ay, sana mabalin kanyak ti kasa.
Padasan na kabautan ta, baut-baut mat. Kabuteng yun tumot abautan, ma'am. Anya nga ita, di da kayo ti bautan na. Ken awan ti makaanos ken ka na. Takas tamot ti aramid na. Iswa da kayon ti nakakaasi. Wan nga rod, iha. Masyanak kada kayo. Ngem jak maanusan ti apuyo. Iswa ni lola ken leblaengen Ta binuren na ti apuyo. Lalo ket adda kabkabaw ni lola. Kaasila ang ti apuyo no aramiden na ken kuana. Ti kasi ter aramiden na kanyak. Unay daytan kaka. Hanya ngayon taramidag. Awanen ti makaanos iti apok. Agkarapanaw ti maalak ayaya. Ta maumadaken kuana. Ay no siya sana ka mauma. Ta dakkel ti sweldaw. Day tapom ti mauma kanyak. Anya mo ti bagbagam sika, bakit? Anday ikaw! Ay, nagloko kan nga ubeng! Anday! Ay! Uray latimang kan ti dyan kaw! Ay na! Aguray ka man! Ta! Patang kanamot ni dyan mo! No makamatan ka! Ay! Los etan ka! Ay unay daytan kaka! Apa yan ang yung kait agkabaw dito'y balay? Iso ti katapat ti apo, ma'am. Adawain nyo kanini. Ay, iyawid yun, day tagkabaw abakot, ang mga nupatayin na ti apok. Ay, uday daytan, kaka. Ditan kagayam tinagibusan, ti pakasaritaan ditoy, unay daytan kaka. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Kanya-kanyang exercise. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay ayad dya at tao ta saan ngagtaltal na. Asinaw. Ni Bert Apay aya. Ni tatangmot, damagan na pay laeng. Siyempre, asawak. Isu nga amok kumano sa dino ti ayan na kano anya tar aramiden na. Sana nagpakada aya. Saan nga rod? Adaman nga tan, iti pagbabasketbolan. Anya launay aya day ta basketball adi na maliklikan. Damagam to ken kwa na itong samangpay. Nay. Isumot gaya man di sumungan. Makangag kanyak day ta tao. Makapasuron. Ay, unay daytan kaka. Apay Bert, saan ka pala na uma nagbas-basketball idi baro ka? Di bakit may adaya pa na wana pilyan ti basketball? Anytime, any age, mabalay. Dagiti babaro ti rumbang nga agbabasketball. Tati naasawaanen a tao, addan sa bali nga obligasyon na. Si kamot bakit? Alangan mo, nga obligasyonan ka pala. Siya, kanti anak mo, wano pamilyam to obligasyon mo. Awan pa'y matanak ta. Naglaing ka, rumason, makauma. Apay, ayata na pulot ti ulong bakay. Gapo itar aramidam asaan anasayaat. San matadakas ti basketball? Irupir mo latta. Sige. Ag-basketball kalatan, aging nga agurnos tamukod mo. Unay daytan kaka. Lakay, ibaga mamut kin ni Bert ta istimarin na jay pangigalutan iti tulda. Awan ni Bert. Napanandagay, awan mo trabaho na ita ta Domingo. Jak patyan, anapan nakimisa. Awan pamate na dya tao. Mas daawak Napanandangay nga rod. Napanilya ayuyang na Auditorium mo ang tamok nga ayuyang na. Taday tamapan ag-basketball. Iso, ti ayan na. Inkasurutan na niya. Ay kababain mo't Ibagam nga ron kaninan sa isun ti mapan mangsurot kanila kay na. Saanan. Marwam ang masursurot. Saan ton nga gawid no dapapanan na. Taurayin nantun ti tao ang mapan mangsurot kan kwa na. Unay daytan kaka.
Agsarita taman ni tinasaya at Bert. Nagseryoso ka mutin bakit? Saan asinsinan da ito'y pagsaritaan ta? Anya na taya? May papankan ka. Ti kinalaing mo arumwar. Saan met nga ron nga opisina no trabaho ti papapanam. No dikat day ta makauma basketball. Kasapulak mo ti exercise, wano pa nagwat-wat, bakit? Nagado ti exercise dito'y lubong. Ha? Nalaitan ka. Basketball lang aya, tamo ma-exercise. Nagsayat kag basketball. Nagsayat nga exercise. Ay kas jay. Wen, bakit? Sige. Agbas basketball kalata nga rudan. Ha? Nalaitan ka. Ninansingay na nang. Apay dayta. Kasla kay laag hide and seek nga gasawa. Agbinbinirok kayo. Ha? Nakita yung kanina na? Diyak mo tasaan mo't nga iso ti bambantayak. Nalaitan ka. Ingkamot surutan tay sumutar aramidon na ken ka. Ay, just kayo nga gasawa. Hide and seek mo't tar aramidon nyo adwa. Pangsurutak ngay kan ko na. Ije pagbabasketballan Ha? Kaano pa yung na nagbasketballin ng sinana? Ti kayat ko asawan, ang mga no sinurot na ka ije pagbabasketballan, kat nagsindiliwasiw kayo. Ha? Nalaitan ka. Asinaw ti birbiro kan ni Bart. Ni Nancy Kat no anda di talikudan ti balay nga aglag-tulag-taw. Aglag-tulag taw? Wang, Apay nga aglag taw? damagam kan kwa na di na mo't imbagakanyak no apay nga aglag-lag-taw. Ay unay daytan ka. Kano birbiro kan ti asawa na? Apay birukan na. Kat adalaang mo't di ti unag ti inaladan. Saan mo't arimwar. Di na nakita Tadi tamot likodan ti balay gayam ti ayan na. Napan na sinurot, iji pagbabasketbolan. Apay nga iji ti pangsurutan na nga, kat saan mo't nga basketball. Ay, unay daytan kaka. Nakita ko ninam sinanam. Kat, Saan mo't nga aglaglag taw? anya nga rod tar aramidon na. Ang jumping rope. Di lagtumo la dayjay. Isu nga rod jumping rope. Taglaglag taw nga daaramaten na tale. Unay daytan kaka. Ay, ayam mo't ubing na dyan. Kay bagam kan ko Saan asyak ti pangibagbagam? Agsarita kayo nga min adwa. Di kayo mga min agpinpinan sindi ti unag ti balay. Mas dawakin ko na ananam. Day, agsarita kayo tawan mo't sabsabali kada kayo. Kas kay laubeng, just kay. Ay natatang, nakapanunutak mo't ngag-exercise, tapno saan kun apagkonsumisyonan ti ipapanaw na akanayon. Kasapulan mo ti bagay ti exercise iti inaldaw. Mabalin niyo mo tag-exercise dito yung unag ti pagtaangan. Kasta kumati kayat ko tatang. Mabalin na mo tagaramid iti pagsyutan na iti bola dita. Sa agtaray-taray latta kumaditan. Di awan parikot. Apay nga may nadi yung pagsaritaan na itaabanag. Naglaka mo ti solusyon na. Saan ang tatang? Ngamin, no awan ti pagbanagan ti saritaan, ririlaeng. Isuan na saysaya at laeng na di ka magsarsarita? Unay daytan kaka. Oray din nutoy ti kayat na apag-exercisean. Takasta akmet. Kanya-kanyang exercise kamin. Nakto man kini agtaray-taray di tarwar. Napanamot akasta tilangam. Anya langam, ngay bagbagam. Naka-shorts ka na nakabakles ka. Kasta talaga ti suot ag-exercise. Isungarod naka-shorts kamat kan nakasando rumrumar ka. Sana balikan niya talalaki Day talatam mo ngay baga. Kaya't mo asawan, kaputa babae
agsweterak ngag-exercise. Ti kayat ko asawain. Saan mo amapan i-display dita kalsada na kita gurong ken lupom? Amumutag sao. Idinto ta sika, kat pagaayat mo launay tag basketball, taado ti babalasang amapan mang buybuyakin ka. Anya? Awan may bagam. Dayjay ti kayat mo, iso akanayon ka mapan nag basketball. Palusot mo langan day ta exercise nga bagbagam. Itatasyak mo tag exercise, agreklamo ka. Unay daytan ka. Kunakman no saan kan amapan ag basketball, Bart. Masapala ka na yunag tapno masanay na ititulang ken muscle ko na nang. Exercise nga ron. Saan mo't nga rod akayat ni Nancy ngagkarapanaw ka? Sana makawawat na nang. Nala, agsarita kayo anaymbag. Nagbasit laaba, nagdaita. Mas dawak mat kaninan siya. Kasita. On mat iti balay. Apay nga agkararwar mat tan. Napan mo't nag-exercise O naydaytan ka. Nanang, Apay, nadahal sa mat tan ti ulo ti asawak. apay aya. Kumita kayo ijay Ijay, Ijay sirok ti mangga. kasino nga iti kita ijay sirok ti mangga? Dinansi na nang. Apay, agisuksok ka iti mangga. Saan na nang? Agsigsig keng. Anya? Apay bakit? Anyat mapaspasamak kan? Mapaspasamak nga? Mapukpukaw samot ang tilimbong ti panunot mo. Sika, angata. Kasano ngamin kat agay ay ayam kamot ka na kaslaubing. Anya ti inay ayam kong ibagbagam? Ay ayam ti ubing ti sigking. Apay, pag-uubingan aya, tag-exercise, wano aglagto-lagto. Exercise dayjay. Nagadumot ti mabalin mo nga aramidan kas exercise. Saan laga ta sigking? Nga apay, takay kayat para kanyak, exercise dayjay, ta aglagtuak, ken pasaray may sa asa kaklaang taglagto. Madi bakit? Kababain na da makakita. Ibagadan to pa'y nga agmauyong kan. Kanya-kanyang exercise ta. Basta aramidak mo't ti amok nga exercise akayat ko. Kasmot kan ka Awan makalapod kan ka arumwar amapan ag-basketball. Palusot mo lat exercise nga bagbagam. Mabalin mo mo't ag-exercise dito'y balay. Mabalin mo mo't ti gumatang iti punching bag, abuksi-buksingam dita. Wano jogging on place. Saan na basketball? Wano saan mabalin mo mo't ag-basketball dito'y. Mairemedium no kayat mo. Anya? Iso adinak mo't dildilawan. No anya mo't ti kayat ko apamayan ngag-exercise. Agyaman ka Ta saan aday tay exercise ti inchik nga agkinikin ni pasango kada patalikod. Ay, nagalas tayo bakit? Ado, ti mabalin mo nga exercisean sa nakasday. Nagalas. Ay na, pag kinaawatan nyo nga minunday ta, nagbasit abanag. Kaya't yun sapay lapadakkelan mat. Saan mo't, nanang? Nansay. Ni Bert iso tinaasam ang mapan agpasikat kadagiti babalasang. Imon mo lang dayta, bakit? Di na kayat ti paisuro. Ngumno siyak ti ag-exercise iti kayat ko nga style lapdanak. Sika ti agim imon, saan asyak? Nala, saan kayon ngagsinnider? Tawan tinasaya at gibunga na. Pagsaritaan nyo dagiti banag, saan akayat ti tunggal may sa kada kayo? Nanang. Sika, Nansay, saan mo nga aramidon ti banag, saan akayat nila kay mo? Kastamot ken ka, Bert. Di mo aramidon ti banag, saan akayat ni bakit mo? Iti kasta, naragsak, nasaya at ti tunus yung agasawa. Mabalain. Ay unay daytan ka. Apay ngay, di kay mutten makatagaray. Di yung samot kayat ti mabagbagaan.
Kaya't ko ti mabagbagaan, nanang. Koray siyak nala, awanan ti ado angem. Kayat yu ka di ado ti dumngeg, iti sawan ti tunggal maysa. Wala nang. But, ibagam nga rudon kininanse, no anya ti saan mo akayat nga ramiden na. Saan ka naman agtaray-taray di tarwara nakabakles kan nakashorts iti nagkita yung bakal. Nalakamot la atong palon day takot. Lagayam, si kamo nga rod nansay, ibagam kinibert ti saan mo akayat. Ti masansan apapan mo yung auditorium, amapan ag basketball. Sige. Tapno ag kinaawatan talaang. Saan ako na mapan ag basketball. Oh, nagsayaat. No, tungpalin nyo, dagitang imbagayaw. Saan mo tanarigat nga ramiden dagita? Oh, saan na ya? Ay, unay daytan kaka. Ditan gagayam, tinaggibusan ti pakasaritaan ditoy. Unay daytan kaka. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Ayat ngagin bubulsal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Papanamaya matsulay. San ka matamang opisina ngam agkararuar ka? Pakasiksikuran nyo ay ang amin tatang. Na, anawa ka. Imbis at ti anak mo ani Carlo ti pasaway, si kamot abak bakitan. Unay daytan kaka. Awan mo ter aramidot dito'y balay. Di rumarak mat. Adamot dito ni Pasing ang masusweldoan ng trabaho kan mga sikaso kada kayo ken ni Carlo. Kan maysa, lakayan ni Carlo. Saan naraskan na bambantayan? 25 ti taon na. Kan nadamot yung trabaho na. Oray mangkat mga sawan. Ay, nagloko kan ngay na. Kasla kayat mo paikit din ang mga sawan ti anak mo. Talakay matan tatang. Unay daytan kaka. Nagbanglo kan nagsiksi kayo matananang. Thank you, anak. Papanan nyo ka day. Inak matagpasyar Sa dino ti pagpasyaran nyo. Iti balay ti amiga, siyempre. Barkada yung ka din, anak. Sino ngay na itang amiga yung? Neko anya tayong tinagan na. Naglukon da ito nga utak ko. Manang lilipat. Uray da tananang. San sama ta babae ti ibagbaga yung amiga yung? Lalaking samay. Amigo yung samay. Apay ayang amin no lalaki. Dakas? No kasta na ng lalaki ti barkada yung? Apay, dakas. Yakam mo ka na kayo. Aganad kayo laan. Adon ti mangluloko ita panawin. Ang mga nulukon na kayo. Sapay bakbakitan kayo na makibarbarkada. Ay unay daytan kaka. Lolo, makisinsinnarak samot ni nanan. Ay agpalatang arod iti atap apok. Kaya't pala nga tamot ni nanang ti makiasawa iti dadya atawon na. Minupusan, mas daawak mo't Bagbagaan nyo, lolo. Ang mga mailawan kat lukon dalaan. Sapay adumot ti kwarta ni nanang na idulin na iti panagaburod na ini. Nalaw ka wanatangkan ti ulo ti inam. Iso tinasayaat kat paliiwan ta. Awan ati mapaliiw ta dito balay lulaw. Anya nga raw ti aramiden ta. Surutan ta itiruar. Ay wada. Nala. Limad nga raw da si iman ta ni nanang mauno kasta arumwar. O naday ta na bakitan. Nay, rumwar ka man ang sulay. Apay aya asip-siputan daktatang. Andan samat pasmok mao. Unay daytan tatang. Andan sa ilimlimad mo ka na kami iti anak mao. Ibagamlaan no makaas-asawa kantap no amo may taramiden may. Anya ngay taramiden yo. No kas pangarigan laeng tatang. Apay,
Andan mayata mga asawa ken kahit day ta bakit ba? Nungay, ibagak nga, adda. Anya, ay, uray day tan ka. Lakay ka day, akataib mo. Saan? No saan alakay? Ubing nga raw. No ibagak nga'y awan. Ay, day tati di mo raramidan sulay. Bakitan kaan? Saan ka kumanga agampang? Ay unay daytan kaka. Apay aya apatirik na kat pakibiyangan nyo. Mga sawa kayo matangamin no kayat yo. Ay, laklakaya adakon. Bilinan nak ang mga sawa. Ibagbagak lang tatang. Ano mariknayo ti mga sawa. Go! Ay, langgong kamay. Jak, tupay makapagnan nararigan. Dahil na pala asawa ti ibagbagam. Oras ka, dandani ka nagkapsat. Kaya't mo pala ti makiasawa. Ubing pay. Bareng pumigsaak tatang. Na, ulitag, di ka kumaging bubulsak no may papaniti ayat. Tan delikado na ita. Nakarkaro pa ng makapatay at sakit. Unay daytan tatang. Lolo, kumpirmaron. Di anya apaw. Ada pagluklukwan ni nanang nga ubing. Uray daytan kaka. Kasadarak siguro. Ta nakita mismo tigayem ko akakuyukuyog ni nanang. Kat nagsweet da kanupay. Ay, nila agbain na bakitan. Upayan nyo langan lulaw. Kinbagbagan nyo. Salbag. Imbes nga anak ti bagbagaan. Inamit tayo. Ay uray daytan kaka. O sarem ta panunot mo suleng. Saan na day tariknam? Oray kumamit ano kasadaram. Saan may kasadaran mo't ti anak mo? Di yung amin napadas tinakiinay at titiubing tatang. Talaga ajak pinadas tanda utek kao. Jak kayat ti agsiba. Jak kayat ti mahut-hutan. Unay daytan kaka. Luubing ti pakiasawaan ti may sa abakit. Hot-hot ti gagara na. Iswa di ka kumaagin bubulsak. Ay, saan na hot-hotero ni love ko tatang. Yay, anak kadiri. Hindi mo manibalbalikas na itata madurmi na kadumngag. Nang runa pa'y luubing ti bagbagam alabs mo. Just kay. Love kada sweetheart, ti inawag me. Tapnod adda sumantak tinayat me tatang. Ay, just kay ka talaga sulay. Da kami ti anak mo ti matay iti bain iti kasta nga aramidam. Unay daytan kaka. Ang panunod ka kuma. Ulitag, di ka aging bubulsag no may papankin ayat. O no saan, ijamon na ita nga ayat. Tatang, di yu ayaam mo ang love is blind at talaga. Ay, una yan. Una na itan. Kalukwan na ita. Luam mo munti kong palna, isarding maon. Saan mo na pagpalusot ti kinabulsak ni ayat? Una na itan. Luko talaga ni nanang lolo. Anya man ang tinaramin la ng isang putkit din iti lalaki. Ay, ampang nga talaga. Imbes asikat yung isang put iti babae, tikit din inam yung isang put iti lalaki. Ay, inaya, jak maibaw sa panunutan. Kasauyo ni nanang lolo. Talaga akasaaw kan pagsasawak. Oray ti lalaki asimang ba dito balay? Papanawin yun, sakbayang mabitog kaw. Ay oray daytan kaka. Kaslaawan panunot mausulay. Adda ka di manen basol ko tatang. Nadagsang ti basol mo kada kami. Tanang isang put ka iti lalaki. Saan nga ramit ti limpya babae ti kasta? Di pa'y mangisang put iti babae ti anak mo kat isaw ti lalaki. Si kakit din, abim mababaiyan ti agisang put iti lalaki.
sakit ubing pay. Ay inaya, matayak sulaing, matayak itaramin mo. Saan kayo mo't nga ananwan, tatang? Apay kumamatay kayo? Kastay ko nakon. Agayatak manen, kat ni parasito, ti ay ayatak. Anya, ay, nagan na langan ko talaga pulay ti alimatag, sumusipsip. Ay unay daytan kaka? Amam day parasite, kanan na ti bagay. Sanak mo't akanan ni parasito? Anya kita sa anay, ibusin na ka, agingat awan mabatikan ka. In other words, lamutan na amin asanikwam. Unay daytan kaka? Kalkalpas dakla kinasarita, tatang, o may dakman kasaritan? Gapoy tinalaos asuron ko kin ka, adda nalipatak na ibaga. Ibagayon, tamasapak ang maturog tapno pumintas ti kudil ko. O mubeng ti kudil ko, numasapa ka maturog. Anya, ay, agampang ka talaga. Ibagayon di ibagayo, tatang. Pagtalawam ti lalaki ng isang patmaw, tano saan, nakas ti mapasamak, Awan ti daga sa mapasamak, tatang. adda. Awan ko naklangarudan. No kabilin ni Carlo nga anak mo ti lalaki ng isang patmaw, naita ti nakas sa mapasamak. Apay kumakabilan na. Saan na nga ron ako sunada? Isa papanawin na. Kat no saan nga agtalaw, kabilin na. Naita ti bagbagak adaka sa mapasama. Ay, saan nga iso ti mangisuro? Ni parasito ti forever ko. Iso nga agyanan ditoy forever. Ay, unay na kinasuker, kan kinaagtatakon mo sulay. Nalabas. Inananong ti sungo ni parasito si ka, Carlo? Pinasubsubak tapno sana sumupsap. Langgong kamutan niya. Apay ngay sakit yun na dya parasite nanang. Parasito, tinagan na. Sito for short. Awan karbengan nyo, amang sukat itinagan na. Wano mang birngas kankwana. Bagay na ngamin ti parasite, ta sumusupsap. Nanang, saan kay ko mga gimbubulsag, ta mga no pumundo? Awan ton ti makita yaw. Agtal na ka man, Carlo. Di yun ton makita ti itaray na sa nikwayaw. Uray itaray na. Tama kipagtartarayak tumutan kankwana. Tapno awanan ti makita yu pay. Nga ultimo, aniniwan mi adwa. Anya, Alabay amta kasaritak ni parasito. Tapumanaw kami. Adamot umda sa kwarta kapag abang mi iti uray basit laeng a kwarto. anya. Isukat na kami kanilolo, iti na dya sumusupsap wano hoteraw. Tinapistak mo tananang. Di ka pala agulimat, tapiwa ka kung tangiwat mo. Makauma kayo. Anya siya naramid diyaw kani parasite ijibangkaw. Anya kumapay tatang, awan mo ti i-deposit ko, iso akapilitan, adagi withdraw up. Daitan di bagbagakin ka adaka sa mapasamak. Rugyan na kan. Awan makalapod kanyak, takwartak dayjay tatang. Nagrigatak, idadak ija abroad. Ala akitadakin ka. Ulitan, di ka agim bubulsag. Tama nga no mabulsag ka, tinalabos nga ayat mo kani parasite. Sito, kunayo man langan, no di yu may balikas ti parasito. Parasite daday amang sipsip iti amin na sa nikwam. Ay, aguma kayo, intun awan kamin kinilove ko, tatang. Ay, oray, tanda ka. Kadire, lagi sa ngay balbalikas mo. Ibagak man langan ti pudno, inruar ko amin na nakwarta kiti bangko. Tapag patakdermi iti balay mi abasit, kinisito. Alya! Awan na talaga, apaw. Sokir ti inam. Mas gawak mo. Mangibabay nga ina. Awan mabalinta. Kaaggatulay. Nalabos lolo.
Di na pala radrada ni ti asen ti nagatil na, just kikid day. Kirumbang ka tumpakan di ti balay na dya parasite. Tano makita pala ti niniwan lang kat burak ti rupa na. Ay, sana na po. Oray ta, pumanaw damat lang iti inam iton malpas ti panakder da balay da ka daw. Talagaan na ulaw ni nanang iti tengat aldaw. Pirmbi jak malipatan na iti panangisukat ni nanang kada tayo nolong. Awan serbita ka ni nanang. Gap iti da dya hutiro. Baya mapaw. Tano adan to pagbabawyan na. Katawa aktaw. Awalat gangganas kang katawa nolong. Bugbog kawak tukit diya. Sa akong tumad. Guyab-guyaban atong 7 pisan. Unay dito na bakbakitan. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nalpas matlaang timpatakder mi. Timpatakder ni Parasito, abalay mi. Kasta unay, ti panagayat na kanyat, isungim balayan nak. Apo, Asino day taabakat? Isunsamot ti bakat a hinuthutan ni Parasito. apo, umayak man. Mabitlaan. Anya tinagan mo? Kan anyat masapul mo? Siya ti asawa ni Sito. Adda ka di? Mabitlaan. Anya tinagan mo? Siyak ni Suling. Excuse me, bakit suling? Nagpuskol mo ti rupam anang ibaga nga asawam ti asawak? Anya? Asawam ni Sito? Wanmat? Kayak mo ta itong pakken ka tinagkasaran mi 5 years ago. Anya? No kasta, linokonak ni Sito. Wan, asawa na ko ni Sito, idi inarum mo. Ha? Ulitak, Asawa ko ni Sito, idi inarum kan insangpet mo iti balayo. Oh, sana po no dayta. Agtalaw ka katsyak tagyan dito eh. Kwartak tinaaramat anang ipatakder iti dayto abalay. Awan ti kasuratan a kwartam, ti pinagpatakder mi iti balay me, pobre abaket. Iso a pumanaw kan, sakbay nga ipatiliw ka kadagiti pulis. Trespassing ka. Ala, panaw! Nga. Nakaring kayo ka din iti panakailibayaw nanang. Sanda ko na si Diren. Tanaot-ot ti barukong ko. Nakapsot akon. Awan pa yun ti mailwak. Tanaibusen iti panagsangsangit ko. Talaga kasta ti maghanap ti suker. Manaw apang magbaga. Manaw apang nakisarita. Ngem nanangkaan ti kinasuker mo. Day tala kinagatil mo timpang pangruna. Boston, tatang. Amok unay tinagkurangak ken nagbiddutak. Iso asar dengan dakon. Aklo na kunti amin. Basol ko, tatang. Nagbalinak amot talang. Amom lang arunan ti pagtungpalan ti panagsagmak mo. Ngem naging bubulsat kakitlen. Anya ngay ita. Ti inapit mo ti panaging bubulsat mo ken ayat. Buwan nga rod, tatang. Kat pagbabawyak unay dayta. Agyaman kami mo ta nakaamiris kayo nanang. Taro saan? Awan ko mati mauray yung asim eh. Ngam gapo ta inaklon yung tinagbindutan nyo. Mawatan kan masyan kami kada kayo. Agyaman unay anak ko. Kat sapay kumata mapakawandak itinagbasulak kan nagbindutak. Bala, gusto na ita na drama. Lalpasan ti amin. Saan na may sublay. Isuasan tayo asang kadakamat. Adda ditan. Isu at aramiden tayo ita. Ket agmove unay. Lipatan ti dagas sa pagtang ket sangwan ti pagsayaatan. Unay ket ngaminan da ita.
Ditan kagayem tinagibusang ti pakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapaulwan. Engagement. Ditoy programa tayo. Unay daytan kaka. Rabi enjing jeng. Di ka pala nakaturog. Agkarapuyat ka. Nainlab kang samad tayo. Apay nagpuyak tatang ti may sa atao na inlaban. Kituin ta isulatan ti pampanunutin na Imposible kayo mo ton tatang. asino nga raw ti pagpuypuyatam. Correction tatang. Anya kunayo saan nga asino? Anya nga raw ti pagpuypuyatam. Ti pagpuypuyatak kat engagement tatang. Anya nga ita di inamin mo mutlaang nga adan karelasyon mo. Nagkunamot. Engagement ko naman. Kawan. Engagement. Asino nga raw ti ka-engagement mo. Ay, aduda tatang. Anya, nagloko ka matin nga ubeng. Pag-iin nag-aawan na kan no kasta. Talaga tatang. Ngam pinpindaak mo't ida aka engagement. Agora ka man. Di mon samot amot ibagbagam jing-jing. Amom kaday ti kayat asawan ti engagement. Amok tatang. Ti engagement kat kastoy. Ag-react, ag-comment, ag-follow, ag-share. Na agkakanat kamot tayo. Ti engagement kat day tayo adda relasyon dan iti tunggal maysa. Sa baliday tatang. May papan iti Facebook, ti bagbagak. Anya, ayaw na day tangkaka. Nagsaya atan day ti basbasaak dito Facebook. Agkuskus ka now. Cellphone man ang jing-jing. At dala ang pagsaya ata nakit-kitaak dito'y nanang. Pagkwartaan for short. Anya? Dito man na eh. Jikuskus. Anya ngay dayta akuskus. Kwarta ngay patulod da nga gapo iti jikus. Anya akuskus. Aya dayta. Imbagak lang arudon nanang. Diyo payla na gets. Nagkapoy kayo mutan. Awan mo't ngamin dayta asao dito'y lubong. Dayta, ter aramatan dagiti vlogger. Tapnusan anak didilaw, nga dagbay bayad iti palo. Anya manen dayta apalo? Baot? Saan, nanang? Maararamat mo't lang iti Facebook. Tapnusaan anak kadlaw. Tano ibalikas mo iti usto apan nakay balikas na, maristrict kan maristrict man ang tibagbagam. Ay na, nakulkul sa amutan ti utok mo iti kasi cellphone. Ay unay daytan, jing-jing. Awan apulos ti mauawatak iti bagbaga ni jing-jing. Padatan na Dadaal sa amutan ti utok na. Lapdantan iti panagsilsilpon na. Awan pa'y nasaya at nga aramid na. Naggastador pa'y na damay gaman na kwarta. Ang pagkwartaan kanumot dagiti ibagbaga na asaan ta mauawatan abalikas. Nadlaw mo, di isang kaibaga na tapnusan ang nakadidilaw. Speaking of dilaw, managdilaw pa dyan ta, nakauy-uyaw. Saan aday ta, di kayat na asawag. Wen amok ti sang kaibaga na. Ngam anya angay day ta saan ang nakadidilaw. Engagement kas kada kuskos, nagitamot ti bagbaga na. Koskos. Ay, agpakalbo nga taa, tapno saan da ka engagement. Uwan nga taa. Ay, unay daytan kaka. Dumdumugam manan na ita silpon mo, jing-jing. Andan sabat ilimlimod mo kada kamay. Anya kumangay mo tilimod ko tatang. Pipiapay kini Facebook nga gilimudak Tajak ibalbalikas iti husto, ti panakay balikas, dagiti balikas. Tapno sa anak amaristrek. Nyalagitan, sa asawa mo, agkakanat kamutay, malugluganan kan samutay. Ay natatang, saan nyo nadilawan dagiti ibagbagak?
takas taa talaga dito'y Facebook, kunak muten. Annadan, dagiti ibalbalikas, tapno saan ka ma-face out. Face out man, hindi bagbagam, bisa pipisbaw. Tatang, ado ti saan nyo nga ammo iti Facebook. Ibagam ngamin tapno ammo mimet kaninanang mau. Sige man laangan, tapno saan kayo matikaw. Ti Jikos coach kat, iyarasaas ko tatang, tapno saan amag ni Facebook. Ay, kas tamot gayam. Ano lang ay balikas yaw. Ay madi dakas nga road. Maamuanan at itaong agbaybayad da, tapno dalaang mangi palo-palo ji kadakwada. Palo-palo di man. Timang mangigo kat paro-paro di. Basta palo-palo ji. Anya na ita. Palo. Wala nang, ti palo kat yarasaas ko manen, tapno di da maawatan. Kastagayam. Ay, nagado mato na paligoy-ligoy na. Kasta talaga nanang. Kat amuyo ka di, agkidawak mat iti kuskus ko kini Mr. Handsome Boy. Apay ngay, adawatam iti kwarta deta Mr. Handsome Boy. Adan samot relasyon yaw. Relasyon man anday tay bagbagam nanang. Awan ti ka relasyon dito Facebook. Ngam, ada kain narakop. Ay madi Kaya't mo asawan, konformi dita, ti kain narakop mo. Am-am man mo no saan, kain narakop mo. Anya, nakarkaro ka pa yan. Ngamtay babae babayadan no kasta. Ipalubos mo ki den ngar arakupen da ka, kadap aprusan da ka dita. Ay madi ati kasta, mayat nanang. Engagement nga rod, data ji bagbagada palo-palo ji. Anyaman daytan, iyarasaas ko manananang tapno maawatam. Ay apay dakis nga men, no ibalikas mo ti follow, kada share, kada comment, kada react. Palo-palo ji kung kunang pailang nga men, kadya maawatan. Tiamok akit palo baot. Tiamok mo't kat lete paro-paro di, lete sarsalaan da. Nalagitan. Dakes akin ni Mitalik kuno Facebook. Ay nga maguray ka. Asino di tao nga bagbaga madawata miti kwarta. Kuskus ko nam nanang. Tapnusan anakadkadlaw. Denggaman laangan anaimbag. Ilaw-lawag kon ti amin. Ay, maulawakan ka. O naydaytan, jeng-jeng. At dayta, na i-comment kon kini Mr. Handsome Boy, tikid daw ko akuskos. Ay, basaak man pa itin surat ko, nustumot laang. Mr. Handsome Boy, ikanak mamat iti 75,000 nga aramatak nga agadal. Pag tuition ko. Mayat, sigurado at tulungan nak mo da jay. Takanayon nga i-like ko, kun i-comment ko pa'y. Kun ipalo-palo jik pa'y, kada i-share ko pa'y, amin na video na. Nagadumanon tinag-comment iti post mo, apok. Walo na. Kahit gaputan da kayo ti sekretary, pakibasa yung amin ang comment dito. Denggak lang. Sige. Teo mo na comment, basa ikaw. Mr. Handsome Boy, kumidawa man iti tulong, nga agtaod dita pusom, uray manuditan ta, agpaay kumaitigatas ti nakakaasi nga anak ko, uray manuditan sa anak ngagpili. Sige, patuldak man iti dikuskos na tatao. Manu nga titid mo, nanginatigatas apok, adapay sagsasangaribaw kinasurok. Sana parikot na italola, agtap-tap wakti kwarta iti bulsak, gapu iti kinapuskol na. Ang no puskol ro pati agkidaw, lumned iti nakaununeg ti kwarta iti bulsak. Ay, unadatan ka. Sige, apo sekretarya, agibasa kay lata. Mr. Handsome Boy, pangasiman tatulungam din anang ko, da cancer na, kanataningan ng tibiyag na, kasapulan ti para iti lungon na numatay. Nene, naglugo mo daytan. Lungon ada, gusti kidawan na.
Imbes sa doktor kan kararag para iti iimbag ni nanang na. Ang tulungak lat tareta. No mabalin kat mapantanto pasyaran lola. Tay kantay ti tulong. Oh, next. Ang dato matibasaak, Mr. Handsome Boy, agpatulong nga man ta imbrik nak ti boyfriend kaw, gapo iti kinangrag ti buhok kaw. Pati dayta, ikiddawan day ti tulong. Naglukumot daytan. Sige, po sekretarya. Replyan nyo rin tao. Ibagayaw nga ag-shampoo kan ag-conditioner. Sige, Na, bilibak lola. Nagpartak kayo mag-text. expert ko naman. Na-expert man ang dito at tao ta replyan na adagos ti message kaw. Sige lola. Basahan niyo tapno amok ti aramidag. Sir, awan oray sintimok ngay gatang ko kumait ti shampoo kan conditioner. Sige. Ibagayaw ta ipatulod na ti jikuskos na ta ikak iti sangaribo. Sige. I-text ko kung kuwan na. Nagpatakmatan. Jak pala na isend. Adamanon sungba na. Bakit? Anyat ko na. Oray, pagpariban ko laangan, Mr. Handsome. Tano makita ti BF ka anapin ta si buok ka. Kat maayaw, kat di na kun isukat. 3K latan titid mo. Ay, uray na itan kaka. Nagpupuskulumot tan ti ropa na ito yung agkidkid daw. Kunam lang na daim pa idulin da akwarta kanyak. Ibasak pa'y daytaw. Kunana, Mr. Handsome Boy, nataraki ka kaday. Ta kanayon mo't nakaapot ta ropam. Na. Pati lang pakibiyangan da. Gapo siguro ta kanayon na nakaarama ta kiti mask. Anya nga iti reply ko, apok. Kastaw iti bagayaw, lola. Nanyat pagawatam itinagan ko iso tilangak. Sige tayo type count. Ada reply na mo't adagaws. Nayon siguro ti message na reta, lola. Basahan yun. Mr. Handsome Boy, agpatulong nga mamot para iti tuition fake tapno maka-enroll akon. Uray 75,000 pesos lang kumatitid mo. Ta in like, in share, in comment, in follow ka mat. Ay, unay daytan kaka. Agsinirmutan. Anya tibagak. Kastaw, di mo dadaulan ti aldaw ko. Kunayo ditan. Unay daytan. Adamot basbastos dayto Handsome Boy. Kastakit din ti pa nagsasauna. Makapainsulto. Awagak man laengan. Hello, naimbaga oras. Anyat masapol yo? Apay ngin insulto nak. Agkidkid dawak laeng mat ititulong. Nagdakkel matikid-kid daw. Ako rin ka, sikaw ni Jingjingan niya. Tayo sumat ti aday ti profile mo. Kastaw, limitado lang ti ipagkuskus ko. Ibagam ang amin. Tapno saan ka may lawlawan. Mano at talaga't iwarwaras mo. Depende. Tawre ko nakasangaribo lang no agkasapulan ti may sa tao iti dakdakkel basit agatad. Di itod ka. Kano agkasapulan nakmo titidakdakkel basit agatad. Sana dakdakkel basit ti kidkid dawam no di kat nagdakkel unay. Anya? 75,000 pesos laeng mat. Manungarod nga ti kabalam nga itad. Sangaribo, aging kat depende iti kasasadya masaknan. Nagloko kamutan. Mangnamnama aklakit din ngay kanak iti pang tuition ko tama nagtulong ka nga ron. Di mo magayam kayat. Imot. Sikat yag kidkid daw, sikapay tinauyong. Awan maawat ti tao, wakas kan ka iti tinauyong. Imot. Apay nga burido ka unay, Jingjay. Talaga nga aburido ak tatang. Nagdakkel ti bulod ko akwarta ni Nanay Sing. Apay nakabulod ka iti dakkelagatan. Namnamaak mo't ngamin. Amang tad ni Mr. Handsome Boy iti kuskus kanyak. Sa nga ribo laeng magayam ti kabalan na nga itad.
Sapay ado tinabulod ko ng gatang ko iti may sa cellphone. Nagadupay, tatang. Naggastador kanto tila magat-gatang mo saan nga importante iti biyag. Inggatang ko nga rod mo't iti cellphone, bado, sapatos, kanda dumapay. Ay, unay daytan kaka. Naglaing kamot nga minay. Tatang tulungan da ko mamang bayad kini Nana Ising. Tama nga ni babain nak, nudyak makabayad. Talaga nga ibabay na ka ta na uyong na jay. Loudspeaker pa tingiwat na ngagsinger. Sos! Anya nga tanti aramidak. Ini ka makisaukin ko na. Kuyugan dak atatang. Mabutengak no laawan nak, takas lagumlo nga guruot tingiwa na no makaungat. Talaga may. Ay, unay kat nga minay. Rodel, apok, adaman nun message ni Jingjeng. Anyat ko na Lola. Agpagpakaase. Makisinarakin ka. Tapno may bagana ka no ti parikot na. Sige malangan tap nagtalnan. Ibagayo ken ko na tag sinara kami ti Kasamakan Restobar. Nasingpot kamot gaya, Mr. Handsome Boy. Tapinatgam tikid daw ko makisinaraken ka. Naghansamot ti ugalim. Anyat ibagam? Sakbay nga ibagak, sir. Kayat ko makita ko madetaro payo. Tapay akanayo na nakaabungot kayo. Kayat ko makita ti kinataraki yo kayat ko launay makita. Kayat kayo ngamin. Saan nga bungot? Mask da ito'y. Yak kaya ti makalang abi ti bakterya o no virus. Isa kanayo na nakaaramat akiti mask. Sige, ibagamon ti baga. Kwa kuma. Sir, Mr. Handsome Boy, kakasyan nakmut ata ka sa pulak unay ti tuition. Diya mo makabayad ngamin. Kun ikatin nyo man day tamaskyo. Takayat kayo am mo iti husto. Kayat kayo makita iti personal nga awan ti akub na dataro payo. Daydayawon kayo ngamin unay. Fun snack. Sige. Ikatag tapno dimut ko na. Kam amak manggayam day tarupa, Mr. Handsome. Mr. Ugly kumate agam mo iti Facebook. Managuyaw ka. Dakas ti kababalin mo. Lading itag, ngam saan ka tulungan? Angam tapno di mumut ko na. Adtoy ti 1,000 pesos pangkaan mo. Kan sukat ti taktak mo. Angam siyak ti tinaktak mo. Anya? Day talaan? Saan kan nga agreklamo? Ta dumawdawat ka lang. Sayang. Ikan ka kumay ti 50,000. Angam nadismayaak iti kinauyaw mo. Mabit lang, Mr. Ugly, Mr. Monkey, Mr. Handsome. Kahit mo, babawiyag pa na tentad ko sa 1,000. Saanan, sir, saanan. Sorry nga, Ruden. Sorry, sir. Daitaw galim, Jingjeng. Daitaw galim ama naguyaw ti pakaipaspasubuam. At nga ita, pera na naging bato pa. Ay unay daitan kaka. Tatang. Sige, uyaw pa more. Kas kada Facebook pa more. Ken mangnamnama ka pa more. Unay daitan. Tatang, awanan na talaga. Kaguran ako ni Mr. Laad. Mr. Handsome. Apay kat ngamin taim paikat ko pa'y lati mask na. Anya nga ita, di nakitak ti ilumlumeng na arupa. Ita, diyak masarakan ng ti account na. Imblock nak siguron. Una yan. Apay nga minakastuyak. Mas dawa ka. Uray nakitam ti rupa na. Awan karbengam ang manguyaw iti pada maparswa. Iso ano anya ti reward mo iti kasta kababalin mo. Aklo na Parang agbalbaliw ka matay. Tano saan, awan na saya at pagtong palam. Tawan tumutid, ti mangayat kan ka. Kaputa madismaya na iti kasta kababalin mo. Naawata. Wang tatang. Uray na itan, Jingjeng.
Itan kagayam, tinagipusan, ipakasaritaan tayo ditoy. Unay daytan kaka, agyaman kami itin ka ay panang tarabay.